Amakuru avuga hirya no hino ku isi munyemerere tuyahereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa AFCM 23 wigamba kurasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Umutwe wa AFCM 23 wagabye igitero gikomeye ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru dukesha ikinyamakuru gikorera muri aka gace avuga ko kibasiye ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga mu kugaba ibitero bya drone ku bice bitandukanye biri mu maboko ya AFCM 23. Iki gitero kandi cyashenye intwaro yo mu bwoko bwa DIFO yarindaga ikirere cya DRC yari iri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Amafoto twabonye agaragaza iyo ntwaro yangiritse bikomeye nyuma y'icyo gitero. Iki gitero kibaye nyuma y'igihe kirekire ihuriro ry'ingabo rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rikoresha ikibuga cy'indege cya Kisangani nk'icyicaro gikuru cy'ibikorwa bya gisirikare, cyane cyane ibitero bya drone n'indege z'intambara byibasira ibice bituwe cyangwa bigenzurwa na AFCM 23. Mu mezi ashize ibitero byinshi bya drone byaturukaga Kisangani byagiye bivugwaho kwibasira uduce twa Minembwe, Masisi, Rubaya, Rumangabo ndetse n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bakozi ba gisirikare b'inzobere mu gukoresha drone n'ibikoresho byo kuyobora ibitero mu kirere bari bamaze igihe bakorera muri icyo kibuga cy'indege bifashishaga ubufasha bw'ingabo n'abajyanama ba gisirikare baturutse mu bihugu bifatanya na FARDC. AFCM 23 imaze igihe ishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo gukoresha drone mu bitero bivugwa ko basira abasivile cyane cyane mu bice bigenzurwa birimo intambara ikomeye. Kisangani ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare kubera ikibuga cy'indege kiriyo cyifashishwa gutwara ibikoresho bya gisirikare, ingabo ndetse no kuyobora ibikorwa byo mu kirere mu burasirazuba bwa Kongo. Ibikorwa bya drone muri aka gace byari bimaze gufata intera kuva intambara hagati ya AFCM 23 n'ingabo za leta ya Kongo yongeye gukaza umurego, aho impande zombi zikomeje gushaka kwigarurira ibice bifite akamaro ka gisirikare n'ubukungu. Aya makuru reka tuyakomereze mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho Uburusiya bwatangaje ko bugiye kugaba ibitero bikomeye ikomeje kwita ibitero byateguwe kandi bikurikirana ku bikorwa bya gisirikare n'inganda bikora intwaro muri Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine. Bunasaba abanyamahanga bose bahatuye kuhava byihuse. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya ku itariki 25 Gicurasi 2026, avuga ko ibyo bitero ari igisubizo ku gitero cya drone Ukraine yagabye mu cyumweru gishize mu gace ka Strobensk gaherereye muri Luhansk igenzurwa n'Uburusiya, cyahitanye nibura abantu 18. Moscow yavuze ko Ukraine imaze kongera ubushobozi bwayo mu ntambara ikoresheje drone, cyane cyane mu kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu n'ibindi bikorwa by'Uburusiya. Uburusiya bwo bukomeje kwita ibyo bitero iterabwoba, ukabisubizanya ibisasu bya misile na drone. Mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko igitero cya Strobensk cyabaye igitonyanga cya nyuma, bityo ko igihugu kigiye gutangiza ibitero bikomeye bizibasira ahakorerwa drone, aho naho bitegurirwa gukoreshwa. Iryo tangazo rivuga ko ibyo bitero biri muri Kiev hose, ariyo mpamvu abanyamahanga barimo abadiplomate n'abakora mu miryango mpuzamahanga basabwa guhita bahava muri uwo mujyi byihuse. Uburusiya kandi bwasabye abaturage ba Kiev kwirinda kwegera ibikorwa bya gisirikare n'ibiro bya leta kuko bishobora kugabwaho ibitero. Nyuma yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko yagiranye ikiganiro kuri telefone na Michael Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amusaba gukura abakozi b'ambasade ya Amerika muri Kiev mbere y'ibi bitero. Lavrov yavuze ko ibyo bikorwa by'Uburusiya ari igisubizo ku bitero by'iterabwoba Kiev bikomeje kwibasira abaturage n'ibikorwa by'abasivile ku butaka bw'Uburusiya.
Ukraine yahakanye ibyo bitero ivuga ko itigeze isaba igitero ku icumbi ry'abanyeshuri ryavuzwe Istanbulsk, aho ko yari yibasiye umutwe wihariye w'abakoresha drone. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yasabye ibihugu bifatanya na Ukraine kutagwa mu mutego w'iterabwoba n'igitutu cy'Uburusiya. Nubwo bimeze bityo, Uburusiya bumaze iminsi bugaba ibitero bikomeye kuri Kiev no mu nkengero zayo mu mpera z'icyumweru gishize, aho abantu nibura 4 bishwe naho abarenga 60 barahakomerekera mu bitero by'amasasu na drone. Ku cyumweru Moscow yanemeje ko yakoresheje misile ya hypersonic ya Oreshnik ishobora no gutwara intwaro za nucleaire. Ni ubwa gatatu iyi misile ikoresheje kuva intambara yatangira imyaka 4 ishize. Mu burasirazuba bwa Ukraine cyane cyane mu duce twa Kharkiv na Donetsk, abayobozi ba Ukraine batangaje ko hari abandi bantu bishwe n'ibitero by'Uburusiya ku wa mbere. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aherutse kuvuga ko ibitero igihugu cye kigaba ku nganda na peteroli n'ibigo bya gisirikare by'Uburusiya bifite ishingiro ryuzuye, nyuma y'uko igitero cy'Uburusiya gisize abantu 24 bapfiriye mu nyubako y'amagorofa i Kiev. Amakuru reka tuyakomereze mu burasirazuba bwo hagati, aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zagabye ibitero bishya mu majyepfo ya Iran, zirasa ku bigo bikorerwamo ibisasu bya misile, ku mato yageragezaga gutega ibisasu byo mu bwoko bwa mine biterwa mu mazi. Bimwe mu biro bikuru biyobora imirwano by'ingabo za Amerika US Central Command byasohoye itangazo bivuga ko ibyo bitero byagabwe mu kwirwanaho kandi ko bigamije kurinda ingabo zacu inkeke ziterwa n'ingabo za Iran. Umuvugizi wa US Central Command Captain Tim Hawkins yavuze ko ingabo za Amerika zikomeje kurinda ingabo zacu mu gihe zikoresha kwifata muri ako gahenge gakomeje. Ibyo bitero bibaye mu gihe umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baqai yavuze ko hari intambwe yatewe mu biganiro na Amerika, ariko amasezerano yo kurangiza intambara ntabwo aragerwaho. Captain Hawkins avuga ko ibyo bitero byarashe ku gace ka hafi ya Bandar Abbas, umujyi urimo icyambu wo mu majyepfo unarimo ikigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi za Iran kiri ku muhora wa Hormuz. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times, mbere ibitangazamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko abategetsi baho Ibabas bari barimo gukora iperereza nyuma y'uko humvikanye ibiturika. Ndabashimiye cyane mwankurikiye muri aya makuru yo mu mahanga nabagezagaho muri iki gitondo. Mukomeze mudukurikire, turakomeza kubaha amakuru yizewe kandi afite ireme. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'andi makuru tubagezaho umunsi ku wundi.